Dobrodošli u Time Tracking mobilnu aplikaciju. Da biste se ulogovali, unesite korisničko ime i broj telefona dobijenih u SMS poruci. Nakon prijave, potrebno je da dozvolite aplikaciji upotrebu lokacije. Ekran koji vam se prikazuje je glavni ekran Time Tracking mobilne aplikacije. Na njemu se nalaze dva sata. Gornji, koji prikazuje ostvareno radno vreme i kašnjenje. Donji, koji pokazuje preostalo radno vreme i preostalo vreme pauze. Da biste pokrenuli radno vreme, potrebno je da pritisnete play dugme. U svakom trenutku možete pokrenuti vašu pauzu pritiskom na dugme za pauzu. Kada vam istekne radno vreme, dobit ćete obaveštenje i pritiskom na stop dugme zaustavljate vaše radno vreme. Na glavnom ekranu se osim radnog vremena može pristupiti radnoj nedelji kao i slobodnim danima. Radna nedelja prikazuje ostvareno radno vreme po danima u nedelji, kao i broj iskorišćenih pauza. Slobodni dani aktiviraju opciju za slanje slobodnog dana pritiskom plus dugmeta. Nakon pritiska na plus, potrebno je odabrati kategoriju, upisati opis i odabrati datum ili datume slobodnog dana. Radni zadaci su jedna od 3 osnovne funkcionalnosti Time Tracking mobilne aplikacije. Da biste pristupili radnim zadacima, potrebno je otići na glavni meni i odabrati opciju Moji zadaci. Prvi ekran koji vam se prikazuje je Moji kreirani, koji sadrži radne zadatke koje ste vi napravili. Odabirom Dodeljeni meni prikazuju se radni zadaci koji su dodeljeni vama. Ukoliko želite da kreirate novi radni zadatak, potrebno je da pritisnete plus i unesete naziv i opis, kao i da odaberete krajnji rok. Osim toga, potrebno je da odaberete tim i na kraju osobu iz tog tima kojoj dodeljujete radni zadatak. Na kraju, pritiskom na dugme za potvrđivanje, radni zadatak je kreiran i osobi kojoj je dodeljen stiže obaveštenje. Kada vama neko dodeli radni zadatak i vi dobijate obaveštenje, i u tom trenutku je potrebno pritisnuti na dodeljen zadatak i promeniti mu status. Status može biti na čekanju, u procesu, završen, neuspešan. Osim promene statusa, moguće je dodati i prilog radnom zadatku odabirom opcije Prilozi. Postoje dva načina dodavanja priloga, i to putem kamere ili direktno iz telefona. Poslovna putovanja pružaju mogućnost organizovanja i evidencije službenih putovanja. Odabirom opcije Poslovna putovanja prelazite na ekran koji prikazuje sva vaša poslovna putovanja.
Pritiskom na neko već napravljeno putovanje aktivira se ekran u kojem možete da izmenite podatke o poslovnom putovanju. Osim promena podataka, poslovno putovanje može da sadrži priloge kao i prikaz putanja. Pritiskom na Prikaži putanju otvara se mapa sa ucrtanom putanjom do odredišta poslovnog putovanja. Pritiskom na Prilozi moguće je dodati prilog putem kamere ili direktno iz telefona. Zajedno sa samim prilogom potrebno mu je odrediti kategoriju, smeštaj, ishrana, prevoz, uneti iznos kao i valutu troškova. Da biste napravili novo poslovno putovanje, potrebno je pritisnuti plus i uneti naziv i opis puta. Osim ovog unosa, potrebno je odabrati lokaciju kao i vreme putovanja. Na kraju, pritiskom na dugme za potvrđivanje, poslovni put je napravljen. Hvala vam što koristite Time Tracking mobilnu aplikaciju.